50 okumushemeza sentezi zikabura kandi omukazi gwakafa bwanyuma y'ekitugeki nacho kubura. Omakuru gito Agacencwire rwa katano wike hwire twakoreka embozi yo mugenzi Juliet Katusime kuruga bwaci wafire wanyuma yo kushemezwa hirwaro rya Change General Hospital. Ogu akafa habo kubura ekituga cy'emitwaro 50 eco mushaho yabashabere nuko kubura kumufaho ecyamurugirireho kufa. Twamazere kukayo nasi aroro muisiki yogo byamurozere yagamba nyo hantindi kumusobora mumutwale ruguru museta. Twamutwara yo museta. Museta twamuhikizeyo bansaba sente nkabantazine na Dr. Ngamba omuntu wawo mutwale mu irware lyabanako batakoraki batasasura se. Abanyabuzare bwanyuma yo kubura sente bakakwatereza ndangamuntu yanyakufa ngo bije barete sente babone kugaruka n'indangamuntu yabo konkecho busasi Juliet akafero muri yorwo. Hati omusiki habo burumi nkwakabanara agamba ati anti nyambo mumpere ndangamuntu yangegi niyo tumusimbire nuko sente barayireta turamusasura indangamuntu yagitwa. Black Yonambusa omushahoro kugambaho kuba yakoze iri haneri obwa hatari yo mukadukuru ka polisi kandi erizo wa polisi nabwo yabugana abanyabuzare bo mugenzi okwa statement ekiraba hwero mu kucyondoza. Ije mbere genda muka polisi yaterese yangamba nije $1 omuntu bakwasire ije manyire mu waraba no obunyizire nasanga nuwe wenyine omusaho rwa sadire senta hayirwaro. Polisi bayanga kugera kibagamba Enshonga eji ngo bariyo bacyondoza. Ndagumya abantu bayitwa bacenjojo na Uganda itwena ngo irwaro rya cenjojo lino kumalira korora mu mara kimu ekigambe bwangu ari umuze gusaba roire sente enge Enshonga tukuja kubihaho mani tuje guteka ha mani gona bakwetagisa korora ngo irwaro lyitu nirisigara liri omutindo gutukwetaga kandi abaruite bakwiwa sente. Kutwachurire turashutamire tukimukiramu okucyo kureba ekiri kugenda omisho kanya ndakusima polisi amana getiremo kugira ngo na suspect already bamukwasira ndi mu custody oyiro hitwe nkabebembezi nitushaba polisi ekorogwayo ekolesa investigations. Abebembezi ba district ya Change Jono bajangu bariyo barwana okureba ngo muze gwabashaho kushaba ibituga gwarwanse bwo marwaro. Umuntu ogwe obube ine in custody ko barashanga guilty then ekiragiro kikore umurimo. Gasha kwa Daniel Bingana. Daniel Bingana twakomeza n'amakuru. President Yoweri Kaguta Museveni natekatekwa okugamba Enshonga z'abanya-Uganda abari yo mucanga echa Middle East kandi echereze kutahira urutaro oru ruri ahagati y'ihanga erya Israel abakwatanise na America okuteri ihanga erya Iran. Entebe kanseji yarangira Minister Peace Mutuzo obyaba naganira n'abanyamakuru aha Uganda Media Center mu Kampala. Kuljira Minister Mutuzo President Museveni ombwire butaro bware naija kugamba n'ihanga aha Entebe kansa ezihanga ryinira abantu baryo abaryo mu Middle East aho kushengurana hagati ya United States of America bakwatanise na Israel kuriyo no kugenda mu misho bari kufitera ihanga rya Iran. Banyankatama ensizawo zirwe mu rutaro Enshonga ejo mukuru wihanga naza kuba najigambaho nko mukuru we bya security ninge byo businje so tibikibonka tuboje bonka bona abantu bari aheru nangwa n'abintu batambura enyonyi zemereziwe nabo cyo nimbashaba ngo mugume muhame deka mukuru wihanga arengorwe nabagenzo bakuru b'amahanga gandi bari mu ntera no bari mu nceko nyinji nabaza kucajanaho. President naza kurugayo aje twereza statement ya Uganda ahabwa abantu abo aba companies estudiants twara hero nizeta n'abantu hariho minister owachukura orukujunaniza bwa ebyo kutwara abantu aheru ona banyakuni owaleba naza kuba natushobora umubwire butari bwa hari munonga naza kuba nazo mu parliament ahereza statement
omuringo akampuni ezo shemekwa nizitwazibwamu. Abanya-Uganda barukurenga emitwaro 16 nibateekateekwa kuba bari omu mahanga garimu Turkey, Iran, Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Kuwait, Lebanon n'agandi. Twagambaho n'abarukurira ebitongore birikutwara abantu aheeru kandi nibagira nibaganira nabo babamaise embeera kweri obo barikukwatanisa na Gavumenti ya Uganda. Abari mu high risk areas nka airports abakora mu embassies target areas abo bemerezibwe abamwe mbakororomuka konka hari abandi abagumizemo barukora. Okulgira hari Wilberforce Munanura wa Hayes Recruitment Agents obwa ticket zenyonyi zirukwingana 281 zikashazibwamu ahabwa embereji. Ahita kugambira shaheji amahanga minjo Middle East gabasize kucrosinga airspace, so nicho kumanyisa ngu abana bona binja bitube twine ababebine visa na ticket already but stuck tubasize kugenda ku binyonyi nyingi tezokusimbara. Tutandika na nyuma abazyo turebera inyonyi emwe zitangire kugenda konka abana tukibemerize kugira ngo imbere banzitebekane mu kaci. So kireseroho okureta abantu ababire barede gukora bafunde bucumwe kwemera kurinda mu mpaka otarahirira cyendera. Naye engeri gye kitukosezaamu ekisooka abantu tebatambula okuvanga lumu match nsubira nakafirwa tickets kati zigenda okuwera 280 okuvanga lumu paka nga 5 bwana abanga tebaguddeyo. So tugamba nti si kirungi kuba already sente tuziba zasasulwa dda era tujja kufiirwa naye nga tulina essuubi mpozi okuteteganyizibwa okuliwo kwe kuno nti lwagenza otuuka olwadde nga twagula tiketi z'abaana abamu abatambula awo amazima gali nti batuteganyizaamuuko era abasitopingiddwa tebasobodde tambula. Israel na United States of America nibagumiza mu kushengura na Iran barukwenda ngu Iran erekeraho okukora ebirwaniso by'omwika gw'obutwa n'engashi nuclear bomb. Gashakwa Jime Muhumuza. Webare Jime Muhumuza twagumiza n'amakuru hariho umwana w'imyaka 8 orukutura wenko munjo mu Fort Portrait bwanyuma ya nyina okufana muzara kandi hatishe akamunagaho atiyo yamarwensi. Omwana ogwo tayine byo kukozesa byo no munju kandi nangwa na nokutunga cyo kurya necumbera mino garuguru. Enshonga Joseph natura mu cyaro cya Busoma omurikara go Fort Portrait North Division ani myaka 8 kandi natura wenka bwanyuma ya nyina kufana muzara. Bwanyuma ya nyina kufana muzara ishakashero mukazo ndije kumureberera konkana we yija yafa no kwisho kubuzamisho na hatta karebukaga. Ahitwaza kwishiro mu makaga Enshonga twashanga yaheza kurugahizwa arukoze bukopo n'amasiyani obwarukwetebekanisiza kuteka cyacuro. Mama wabo akawakana abazara ya paraki yapfa ati yafuire abana babasigaraho baguma ntobayambera nati mfanye atakumalira isebo ya paraki yafuna mukazi wondi ati yabatwiha atanya abana banye nimbatwara kwikana twamurikira abana yabatwara nkombandiko kukanimbaza nabo omuhum kumanya ko kubali omukoko nawo namukaguza obunamukagwize yangambera naikara wenka ekintu ekikyansaso mutema nkomuzaire kandi komuntu mukuru komwegesa. Enshonga nashomeje ibintu cya kabiri aharubaga ya primary school kandi nashashuru kitongore cha Reed Foundation. Ningena kutamezi magatamezi endogaye nikole mirimo yomuka obere mbuyika nimbya yamara kuchumba nimbya chumba nichumbera sigere. Arhondije umuntu yabiri natura nawe konkana wa Cameroons. Ngenzo wangu ndio mmoja ni tukabantu ikarana yamalira yagenda muno muntu mukara mu babiri
Ogu n'abahabwa embabazi za murranwa okuguma nahurukiriza omu bwire bw'ekiro haba haine ekizibu ekyamubaho. Munju nararamu wenka baitu aheeru nituba nitumurorera n'ekizibu kyona kumugwaho munju nituba turi hamu nawe ebyokurya nayecumbira nibamusigira ebyokurya byona bikumumara kuhikya bagarukire. Bigambo Enda Mary n'omwe mu banyabuzaare ba Isingoma abashaziremu kuguma nibamuteeraho akabiga okureba ngu yagumizamu nashoma. Isingoma nimurorera nk'omwana wange nk'omwana ekyange kinkuba nyina ekimwe ekintaina warabende ekikumuniga mutima guno naikara nakyo kanatumara atakingamenya ndakimanya nkoro mulingo gwona gwokuserra okukonyezi isingo omuntu akazoka nakonyerwa kuruga omukanambera ali kwikara wenka kandi ha myaka ento akagenda omu unit egyo nikisobora konyera kurora yasoma kandi nyenkya ye nawe yabanungi nk'abaana abandi habokuba tasemerire kunagwa aheeru. Omunyambabazi wena owakubasa kuba arikwenda kwera Isingoma nibasa kushikirira Rita Kenyange Abwori omushomesa we aha namba y'esimu ya 0776 gasha kwa Jonan Tsingwire. Jonan Tsingwire kandi nitwe ntwongerayo iraka ryitu abanyambabazi abakubasa kukwata aha mwana ogwe okureba ngo nawe yagiranye ensya nungi. Twagumiza mu namakuru President Yoweri Kaguta Museveni atira umuganda gw'esente billion 20 mu group z'abakazi abasiramu. Esente ezi nizija kubayamba okwetandikiraho projects zentunguka ezokwebingaho bworo. President Museveni ahire omuganda ogu obwabire nabugana abasiramu ab'entaasi yanki aha mukoro gukurirwa hari Millennium Park Rugogo Kampala. Omwaka 2024 President Museveni akaraganisa abakazi abasiramu kwari kwija kubaho obuhumbi 2 konka Hajat Hadija Hussein Namyaro orukurra ofisi ya NRM National Chairman akamwisya ngu sente zininchi tiziri kwija kumara noko President Museveni kuzongera zikahika obuhumbi 20. Naye sente muzikozese okukola ebyobugaga sikwewola kukola ebyokulya obuli mwewole mukole ebizaala ebivamu amagoba agamwe siga business naye agago bogula embuzi nezaala nogula ente nezaala nosimba emwanyi nonoga awo oba weyongera omusaayi mu bulamu bwo. So therefore I know that we do charity work in Ramadan, and our elder Mzee Kambrege is very active in that, but we should work to eliminate poverty. President Museveni hona nagira ngu nihija kubaho n'empindahinduka mu program ya PDM kugira ngo abashija bino mukazi arengera hari omwe nabo kuganyirwamu. Twakyogerako PDM temuli magoba nayo nakyogerako n'abasheke nembagamba nti zikyenda bano mu PDM kujuriza esente zireme okusabulukuka inflation. Twagala nti esente ezibadde zigula ekikopo kya kahwa omwaka guno n'omwaka ogujja oba okyafuna kufuna ekikopo kya kahwa omuzungu kyayita inflation, esente okusabulukuka obudde bwe buyitawo. Kati ebigambo ebibiri okutereka n'okwewola biri mu Salam Bank. Aha mukoro ngogumwe President Museveni atongwize Tamin General Insurance eri aha musingi gw'edini y'obusiramu kandi egi niyo yabireho kubanza kutongozebwa mu Uganda. Twagenda okulaba nga rate y'abantu
abatannafunamu yenene nga buli akatale wekajja nga bavunaana President Museveni nga bavunaana gavumenti embi. Juzi wano ebintu embuyaga n'enkuba weyajja, they still blamed the government. We had to think about the solution. A solution that can accommodate the poor or the less privileged. That's when we got in touch with Tamini General Insurance. And here we are 2 years after launching the first insurance company rooted in Islamic finance. Your Excellency, the banks and insurance are the twin pillar of any modern economy. And Salam Bank, by providing the ethical financing, is always incomplete without having an ethical protection. That's the reason why we have launched this Islamic insurance. Your Excellency, allow me inform you that on November 20th, 2025, the Insurance Regulatory Authority of Uganda made a milestone by opening a new chapter in the financial and indeed the social fabric of our nation. We licensed the first Islamic insurance company, Tamini General Insurance Company, which operates on the Sharia compliant principles. Sheikh Muhammad Yunus Kamoga orukura bataburicho muihanga asimire President Museveni abumuganda muhango ogwatira hantunguka y'obusiramu muihanga. Abasiramu tukwebaza kubino yotuseeko mu myaka 40 esooka twatandikira ku primary Katuli University ky'omusiramu ayinza okusoma okuva mu primary mpaka mu university gatagenze bwiru. Tukwebaza nnyo. President Museveni hona na bwasimirwa abo kwinegeza njiri yokundana omwihanga gasha kwa Abdul Karim Sengendo. Sengendo Abdul Karim omurebi witu wa TV Sto Murungi nikusima aho kuturebera hona kandi webare na nokutorana kureba TV West turiyo makuru Agacencwire konka naza kubanza mpomureho ninjagaruka n'amakuru agandi. Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho omuramuzi wa High Court ya Hoyuma yataho mu Enshonga z'itaka rya Kibaale. 20th of April 2026. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant obuheereza bw'omurembe muri Mbarara City. Ahi barukuhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai y'amate, ey'omukaru, akatunda k'omurembe n'ebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echokunywa. Nichigenderaho.
Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunyumba na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Evrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery nizakwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju 8 mushanju 50 29 nkaga ugambe na principal. Evrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka ya ishomero kandi ibintu bicira kubi abo bashota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza moto tukazishashura bwanyuma mwami wanje abwa kitakushashura ntukozesa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basakusha baroni ya fees obwe namashomera gacejumbire ndige basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabwo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushange 2 mukaga note ina 5 narishi note mushange 2 mukaga mushanju 5 ina emwe. Reka nkwanjurira Ibanda Secondary School. Ibanda Secondary School ni ishomero ry'abojo erukushangwa Kagongo Division Ibanda Municipality rirya hamusingirwe Kereziya kandi ryebemberwa abanyadini aba Brothers of Christian Instruction. Nitwebembezo kutina ruhanga okubaje kwa beji ebyo bwegese ni class ya higuru kandi ombye mzano tino rukutwingana. Nitsima bazire abeji abegesa nabebembezi bishomereri abo kora kurunje bigezo ebyihanga buri mwaka. Okwika harurengo rw'ihanga ombye mzano nka football, volleyball, chess na basketball kandi bakayikana harurengo rwa East Africa ombya debate. Nitsima old boys ahabo kukunda no kuhagira ishomero bakatwombekere cyayi cyo murembe kandi ntubakira habo ibye mzano yabo eri kuza kuhendera ishomere birabiro na kimwe kwa kasha 2026 turiyo ntitebekanisa kujaguze myaka nkaga kwihishomere ritandika ronchi nebiri 12 omukwa mukaga 2026 ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansugo mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire
Nkamwana tera chairman wembaga akongeza yo nako kishahemu ito twe tuyo diplomat akatwe kanuzira hanga waje ukanyiha ambi muchara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze fo mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Kayoko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo nano makuru Agacencwire Agacencwire sako ya mushanga egumize mu yakoraje kandi abaturo mu rushema bashabirwa kugumizamo barya besugwa umukorengana nayo ahabwe ntunguka ebi bigambirwe umurukiko rwo kwendera umwaka ugwe BSNT ugwe 2025. Omurukiko rwo kwendera umwaka abamushanga sako babanze kuragurira buri omoshiro mu rukiko bariko bakebera indwara zimwe na zimwe nuko rukiko kutandika abatongwize ngora ya emusako erikwero koresa obuheereza bwa mushanga sako orukoresa simu komjeni mukuru kandi okwewo mugisha okuronshinga product ya emusako runs mbwenu omutongore n'umana gambe komjeni mukuru twari umugisho officially okuronshinga product na no kujiguraho weni njera ngo really abantu mwena mwani mukikiriza omuntu hati takibona bona nayo kubarinkayi na hesenteze aha musha mosca izit mushanga ageraki azitahasumu emuyamba kandi arugankahi omukizubu ekiri kubakiza tongozaho ekitweta agency banking tuza kutunga abantu tubahereza ibyo kukozesa bagumene bakira sente za bamemba bitu kandi babashashura no kubashashura bakurabira agency zabo nanye barabibaramo Bonenkire ku mushanga zake kozereje obweru konjera araba members no kora amagoba otebirwa kwera ba members babo ezabicirwe aho umwaka gwa hwire 2025 zikaba billion ashatuna mushanju na million runana nkaga na manana kandi ogwengu 2024 zazi billion ashatuni na million bibiri ashatu na mukaga hati ine competition eyiba kusitamu kureba bitu tuyino mugasho ngamushanga sako tkozereki kandi abine cyo batugobireho nitibahi mbatora ne tongori igana omuyihanga ryone hati baturatinga batwa max so omubitongori igana turi abatanu na mushanju abakozi bamusanga sako mbatero mu ngaro zamani muno ahabo kuba sakozi enyingi zikira kwitwa abakozi umukozi ayizazamu abagurisa nkaba barundane sente zabo akikamu yazereba ati nyendagura motoka azitera guruka mahungu so mwene nyenda kusima abakozi bamusanga sako Moses Kahima ubiyari mujinyi mukuru ashabira abantu mu rushema okuba besigwa bahebwe za roni ngo kandi batebwe kutungura mushanga sako nkuzire business zabaho ibintu byabaho kandi ningambira abantu po bujurize ngira to kukona kurikiro mu kugibanje mwe n'umuntu utangiribanje namwe harabo kuba nindeba yana ryibanja ukarana yishereka atari kwenda ngo kifane bakimutere ntibamureba niwe nabwe nanyiza kugibanje nimba ni nyehuba mushanga sako eguze magubaga billion 3 okurugwa moroni nabundi buhereza members tukakora program y'itereke chairman C5 ya Nansesia ati noranga birento myaka nshanjune ne ina asya tukonka bamushanga kunga birete
Ari imagine. So hati ntuba tugabira abantu ente embuzi soda enkoko murebire nturaboka. Esente za utuzkwata ukora kuzitaka umuntu rwose kujata urikuziya. Obuhati Enshonga Sacco nimwe mu Sacco 10 eziri gukora jo mu ihanga. Gashaka Sheikh Abdulatif. Bare Sheikh Abdulatif twagumuzamo n'amakuru abibyo kwirinda bakwatanise mu district ya Chegegwa bakwasira abana 50 abari kusibana bazerero mu tawuni bataraha amashomero. Abana aba bashanjwe bari kutorotore ibicupa na scrap abamwe bari kutembe byo kurya kandi abandi bari gukora mu mabara oteburwa n'abari kusibira kuzerera. Umuziro mutakuza mwana namukuza kubi ikiriza umwana abe nabazaire bingo hariho single mother konka hariho relatives gorore meyingine nabaro single mother deka kuribatizira kugabe umwana nagana kasoma nagarukira mpitu nyino roho limuomezi Gavumenti ero ezokora noja mbara kunyi ezokora noja kuchakara omwana nakwebo ba district baza kutula ku meeting ne tugamba nedda abana batu bali mu kononeka soke tubalete wano bazadde balabike era tuba tetumanyi nti abaana balina bazadde baabwe era leero neewunyiza nnyo kulaba nti abazadde bazze wano banyirira naye abaana bebaze kulaba bakyafu bamwe mu baziri babana bakwasirwe n'abajyango basindika kuza kuronda okweka yabera biho gwanyuma y'abashije babo kubanajeje bakahunga mu maka mano kumuhira akiro kimo kwa kuzira ikira myaka 14 isaka takamba ya 14 ya dekoye ya oba mere kandi ndawuni mere yo kugura buri kamu na hankurara ni pamisi bakaje batugara mu UPE kweruko UPE no sesore mtwaro mukaga no sesore mtwaro munana hatu kweruko UPE kaniyo madini munenyo mutobeyeho abantu abakuru Matovu Davis uri imyaka 14 kandi no umwe mu bashanjurwe nazerera hanguto kandi nagira ngo akaba nakunda kushoma konkanye na yaburwa sente okumushashurira ngo kurwo mu ishemero ahabo kumubinga buri zuba Hine n'abana bamwe abashanjurwa bari gukoresa enjayi kandi polisi n'abebembezi nibagira ngo potereji nigumza mu gatora district yona muzala bana musobora mutuso kuganto kibagambi yebyo kunera nozara nonaga tujuwahi bulikairo polisi ina abana babuzire banagiro obuzingo abo oli nabaine bayingi abazade bachegerwa abaze waneno eno last warning tubakakasa nte kiddako namugenda kukyagala kubanga abazadde tujja batwala mwe nyini kukizo bwanyuma yo kukwata abana aba abazire babo bari ebukire babakira bataha nabo gashaka Philip Murangira Philip Murangira abatura umucare cya mutojo umuruko gwa Cishuro umugomboro ya Katete mu district ya Kanungu nibetombwitira government nibetombwitira abekitongore cya Ministry of Water and Environment okutwara itaka ryabo bakabura kubashumbusha aha nyuma yo kuhurira ngo aba Ministry by'amizi no bahangwa batandikire kusimba amabaro mu mataka go barikuza kombekwa mu icunduro ry'amizi ryo kushicere Misiri bamwe abatura borekero kwetombwitwa kucakira Enshonga yo kushumbusha bakwasirweho taragire mu byo buringaniza twahika hacaro cya mutoje aho kwetombwitwa kwaba kusimbira amakanda ubwo bagumeze ngo hakabaho kubuzabuzubwa omukupama amataka aho bamwe abahirwe sente zo kushumbusha kandi abandi na hatitine cyo baratungire no kundi kwetombwitwa hagashunga nkagure poroti yanje bugongo iri mufuta 23 mu meisho enyimiriho futa 24 kashanga umushaje wombekiremo ati bari kumpeta weteka barenda kushwa konkwaye poroti ngenyo wajale manda kuzagumeza mutuzo mu koti konka tindene ngwe poroti yanje dikwate twosere ntustamo muri bintu turi n'aba ministry
bari kugira ngo nibaza kutereza eshonga z'aba bantu abikwatiriye n'amataka gabo konka n'agamagingo kizikahwaga kandi buri bantu bona bari kwija kunuya ninjezaho kubatangariza eshonga zikwasire abataka babanje akwata itaka ryanje hati bashashura uwaharubaju rwanje niwe banguruka ate banshashura mwe nico nyenere ko mu rugunya kugira ngo kubare bashashura uwaharubaju rwanje niba bwanje batanashashura kandi kucipima tibaracipimira tibakacipimaga nerizoka econgire kutinisa abantu bamwe nabagira ngo itaka ryabe ryapimirwe rikahebwa abandi bantu batari kumanya ekinte cyayongire kubashobera ekiratuma naye tomwitwa twe nkaza kwababa ahabwo kuntwarira itaka kuba amazire RDC yisha n'abandi na group yeye kuba amazire kwikaho RDC yaje ati naza kubizamo byanyu amataka babashashure konka ku rugobwe nataka yijaga kutwaje uza kubuza mukuru wa ministry ya Kampala wa Uganda yone yatugambira ngo itaka eryo RDC akaja bakarwa kuno yabishoborora byaho kandi atinde answer yaratwi barione baza gukorera mudamu eyamizaga ikibimbiri matanda irrigation scheme bakija bapime bibira byitu batushashuraho kimwe ekindi tibatushashura kutwagire kuza kubuza kukirya hagati kubatushashwire ruguru ife hakasigara hatashashwire kandi abife yitu yeco kibatarashashwire kuba bashashwire kuturya hagati ahabwenshi ito kibira batarashashwire beija batugambira ngo bakacishashura kanunguru ko Gavumenti namanya Emmanuel omwe abatura becare catwerekere ngo enjo ibarkwenda kumwihamu ekabetari muitakero bayikirizine nabo ekinte congire kumukurisho cha mutwe harimo mwane harimo mitumba bagwe turabayitorura enjo nabati bakwate enjo banga kwate enjo kumkizo bwire banyeka ngo enjo bakagikwata kandi ntabwine rusiti yenjo yanje mbwe no hati ndashaba kuja bije banshoborowe bampesente zenjo yanje ibarajya ngo nugameze ishati nyine no kutora n'ubusento bwatwe tibwine mu gasho tiburasa kombe kana kamera okwetombita kw'abantu aba abebembezi ne bakugambireho niwe twerere sente shashura umwanya bwawe because the government already cause umwanya bwawe eta compensating tuko katekaho no buciko bwa DRCze in case waba otine oyino kino kwe mu rugunya no basa ko mu bushya reni ushabira sente tuko so compensation in case cyabo tuko ya demarcation etandise rwalero siwe kiri niyali tegenda kugwa rwalero babanga waliwo watutuse ntubanga waliwo butakanya so ketusiwaka de 2 to 3 days parties zilete receipts babasa sura we begin on the process so kwe kutesa kwa ebintu bija hanyuma ya government kwerabiro mu kitongore cha ministry by'amizi n'obuhangwa okuzitera emyanya kwenda kutebwa mwenkora yo kucere emisere ya mutanda irrigation project om district ya Kanungu ko muringo gumwe go kurwanise cyanda hamwe no kongera amasharura emyanya kwasurweho harimo cyando mbyaro nko mu mwiga ibyara Rwendahi Nyakarambi Nyacojwa Nyaruhanga Mutojubumbwe hamwe na Cyanyungusi amakoraga gashakwa hweza Wilfred wo muramuzi wa High Court ya Hoima Justice Vincent Opene yahika ahitaka erumentaro okwetegereza obukomoko bwo butikirizana ngucumuhwere okucwamwenchwamo eshikire itakeri ryo mu cyare cya Kasenyi omugombore ya Kayanja omu district ya Kibaale bagumanya murango mutura wa Kasenyo mugombora ya Kayanja mu district ya Kibaale najyangu itaka kabari yishenkuru konko muhereza kayija akarutayira yaruguza bwanyuma yo kuritereza cyapa ryona mukama wari yatarukimanya itaka lya iturini kuruga nabandi bariyo ko bagenzi bangi kuruga nguse kwijohike hanu urabe hanu otyo genda olitwale kuri ekalitunsezo zangeze eringi ya kayija omutano gwange na kayija guli kuruga kutemba na kalitunsezo oti kuruga hakisaru omutano gwagulinga hakalitunsezo ezangezo Bernard Mujono waguriza itakeri nagira ngo akaretwa kuri resistor mu rubowa kandi yikirizana no muhereza kayija ya muguzo bwa rukwenda gukora mu byo burambuzi and then I entered into an agreement with Mzee Kayija kandi bakulendagano na Mzee Kayija who is the neighbor on the other southern part. This is the other side of the lower side.
And then kana kali mutahi bajurwa iruguru kuli. The side was Chisaru. The Chisaru is the river bed. This was forest and no one living here. So we agreed and I handed it over to him. This was the forest like you see. bagumana agira ngo ubwa nyuma ya mujuni kugura itakeri akateze cyape cyaro cyo nakandi bakija kukisazamu baheza kwetera nduro mukoti hamwe na gavumenti. All of us were titled, we are in that title. Nicho kintu mukama wange ubu yateize kintu kino twatere nduru nibo yacwire mu yagamba abasave yabe nibo bayibakoze ensobi bateize itaka rimwe hano buri mutaka akamusoroza he 15 bakirinja bari yo mu cwekeki kandi bari kumanya bukomoko bw'itakeri nibajyango muhereza kayijya naenda kwibitakeri andi kebi ebyakonyire kayije kutunga icyapa kiki nibe bagarukira bagene baginga bayibirira n'abacanga hano nahari abageze ko kakora bagaruka batana guteramo icyapa cyamu juni boni Manuel bateramo icyapa cyatoni cyo kabintu byona hatano rebe kwa bibiri icyakayija ikagenda na mukaga icyamujuni ekazi 18 mu 18 umwe ari bune cyanga kinga bagambire icyaro MPC esaro zona tukayikora twazite ko ntandi cyandiko cyo twakimuha cyonka nacyo twakisigaza kopi yacyo tubyina hona insaro kuzakora baita kiro cya hati kinyengo nyisize muno usanga anti obajugizo muri muzikija tutaha umusonga zo kandi kusanga na twara abantu ari kandi tutamuhaye omunyoro kayija kusenga mu RC yaitu abwiro tukamuleke ensaro mbali arakanga bakwakana n'umuhereza bagumo kuli aliyo kurugo arusozi kuli ali amabali hagati yaho akabaruho umuti w'umuvuli. Justice Vincent Opene muramuzi wa kote nkuri ya Hoima yashaba batura naba bari yo mushango gwitakero kuba no buteka bareke kote korogwayo. Our locals visit is ending here. Kandi umurimo gwa kote go guhoire gukomere hano. Then we'll do the rest of the things from Hoima. Tatesigaire bijakolerwa Hoima. But we appeal to you to keep the calmness. Don't take the laws in your hands. Omuramuza bahire biro 20 kwezi kwa kane 2026 kuro mushango guno kutunga biro byo kuca mu mushango. We expect you to file by 31st of March 2026. Rejoinder 7th of April 2026. Mention on the 20th of April 2026. Itakeri kugambo hectare ziri kurenga bishatu cyana na munana kandi zherire kibira cya Nyakarongo Central Forest Reserve mu district ya Kibaale. Amakuru agasha kwa Thomas Tumwebaze. Thomas Tumwebaze umurebe wito murunji ni nyongera kusima aho turebera hona kandi webare na no kutorana kureba TV West oncheze mpo murebe ukacene ngaruka na Agacencwire gandi. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erichasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory ermebyoma nibereba ko muntu eyo murembe computer ze kikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi shomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyo kutambuza abeji ebyombeko ebyo murembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuciraho note mushanju ibiri kada na mushanju ashatu ni Nkaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Katochi
erina obunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako ha mutima byaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki erina obunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki erina chama chayo muhute katoki niyerya mutindo katoki alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho noyendebero byanyense birungi ahabwo umwana wawe Kinon High School ero kushangwa hari guto rwambara Kabaale nico kigarukwa mu cyawe bino bwegeso bumutindo bine ona A level omashomaga arts na sciences enshomesa yabo netebana na curriculum mwensya programs zabo nizitebekanisa beji okwika kurunje buzo no kurengaho bakaba basinguzi ombyamagara agabwa nyuma ye class Kinon High School bine ibiciro ry'ibitabo library ejiro bwenje obwo kubuture byo kucondoza abeji okoshomera habwa bonka laboratory eri kwera abeji okangahanga bisya nebyoga abashomesa batendekirweje kandi behireyo ahabwo businguzi bwa beji okwandika beji nikugenda omisho Kinon High School neshangwa Rwampara ahari gutonyijendwa orwambara Kabaale hihi na Rwampara District Headquarters esimu notu mushajoti 2 kinana nemwe chenda nishatu 13 Mommy, yes, at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo dabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire ekyo shua kansinage bampacking it honey mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies nka national diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 9 9 Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Ishomero chebembira gandi gona omunkumi 2026 ni St. Karemba Secondary School Villa Maria. Nirishomesa bojo n'abishiki kandi bine day na boarding. Abashomesa batendekireje ebyo kurya no buraro bwabeje bibonire mnonga. Ishomero ryo mu mwanya gweherire ekiri kubasabeje okukora kurunje mbigezo byabo. Ishomereri ryine na washing machine ekiri kumanyisa ngo abeje tebari kuteganisibwa kozi emyenda. Abana nibegesibwa kutina ruhanga kandi bachebembiro mu kutwara emidari yo kushomora ururimi rwo German. St. Karemba Secondary School nirishangwa Villa Maria omu district ya Karungu.
kwenda kumanya ebiri kukiraho teera note mushanju note itano nkaga na munana nkaga ni itano kinana na mukaga note mushanju note ina atano ni itano kinana na mwenda abiri nina Yantore School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahereza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarusa na lab technology omwejero kwenda omwanya oshemere kubushyikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kuboine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka ebiri mu field buri mweji na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills nabyo bitakwibiri basaries zikiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho tera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4. Some things don't arrive. They've always been. You see, every day that I wake up, I am more than what you see. Not for a day, for all of time. We don't merely gaze outward, we birth new worlds. Until quietly, something shifts. We are the ones we've been waiting for. Seeing. Find your tribe. Recognizing. Speak each other's name in praise. Becoming. Every time I made a leap of faith, I jumped afraid. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it. Shaping every story, every voice, every breath. The privilege of a lifetime is being who you are. We are because she is. And because tomorrow they will be. Mwami, waza kurgaho yejeko. Hona mazimanyo wenkabanda. Reba musiro gwanje kugurukusha. Agarahanga taro cintatiro musiro gw'ibicorogo. Burikiri sajona nchitiremu. Murana kabumwe abazenyo nabo mukasheshe. Konka reba musiro gwa murano rebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba. Hata bichoni byo bikuteze nduru no yabantameno mo yabawe bichori mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion taro muhinjo migandom arukweza atakosije musa cha crop champion omuhinji wen gosije musa cha crop champion abashubuza muchanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 Jimset ni chango maduka gona omwihanga crop champion the farmer's best choice. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Best friend ni wa fe emuteni yo ya dala Gavumenti best friend ni emuteni yo ya dala nyo tutandikidde Kampala ne tugenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba. Twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente zo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu mukaga 5 star 80 hash ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van nawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. Makobore High School rukunjiri ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona erevo nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima beji bona nibayikira yiguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije. Makobore High School nishomero
n'ishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba w'omugasho nyensya nirishangwa rukungira municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi Diocese oburi kwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina hatano ni 3 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mukaga hatano nina makumyana. Agacencwire Agacencwire cyaha maheru abashomeso mu rushema nibasima Gavumenti abo kutandikaho new curriculum egenderire ko hangu abeji okwegemera moye mukono omyoga etariye mwenemwe ababina masiko ngo mu nshomeji neja yayongerwa mwamani neja kurwanisi buraryemerumo eritwire rukunyangaraze emyeto omuyihanga. Tuichira hari cyaba harambo primary school omuro mashero kashema kandi tushangira beje bari mu skilling barokutomunkore buri kubashomesa ubwo mu new curriculum ganiro nabeje bicyamushanje bitushangire bari mu rutoke kace tubateranise n'abahingisa abwo bahango bine tokakwata mutumba ukagoreka kunuya akawagoreko umuyaga burize ngwagwina kutwara mutumba kaguteranka uramanyiro kuba rukubyara umutumba ugatere kitocho mukire kace munonga otakatemira gariona kuriyaho nobanza okwate itake rya muto ortemorte bangayi arubas akwange gine chirisha eto mutumba gwawe ogutekamu hatore itake ryawe ryansi ochangira tushangire nabeje babino bukuriye bukoresa amashama bisi baruko gato mu rutoke gatine kigasisere no yija okuma futi ishatu kurga mtumba okuma futi ishatu akaza kuma futi ishatu otimbaho akahazio kafo kukwingana fute akaza katimbaho Oleta amashaga wagama agenda giyaga kunya ogizamo mumkina omunjenderwa y'ibyo wegesensya abeje batushomiye isoko barukora imigati n'amandazi barukorese bintu bice ebafu yawe nunjo chikiri ninjire ona abajengaro zawe ufune pesa byo kwata shukari uteka mechitundu sena kengano yawe eno tandiko kanda mpaka binanchire binujire rero bichumara kunoga kandi kosharo kore baramandazi gawe nkomuranga gwa president okugoro kugamba ogokongera hebintu mutindo chete value addition tushangire bibine byahansi berukongera mutindo habi barukora ubwo barukupakinga kandi bakabitwara no mukatare yabuto then otsika otekam ocheza otereza sijiri yawe ya chamchere oteka eseferia yawe ocheza chitaho echamuka ocheza kuchamuka orezo bunena bwawo obwotire muto ocheza kupata okora kwenda burukadena kona katiko hobuto ocheza oihayo bunena bwa wikwa hobuto aba tubarukoma kuhinga no kuteka bitu nibejumbira no mukurisa amazing is providing energy then sorts miziyambo omukora magufa n'ibindi ekwatira magufa mukuru wa Cyabaharamba Primary School Alex Musimenta atugambira habwenji bashazire mu kutabejo mbye mikono kandi Cyabaharamba Primary School skilling abana aboshonga nkibiri jango mwana kuya kumare cyamushanju niya kuya kugiramo mushomera takamare cyamushanju kora ko umucyaro ningo wabo aye yambe
abase kutunga esente zo kugura sabuni abase kutunga esente zo kugura umwonyo n'ibyo kweyamsa omnyishengero wa Buheju County Francis Mwijuke asimira abarukwembera ishomereri kandi aterire government omuranga mwene cyoreka ngo mumanye ngo utokwetaga kuzahari kushira yuna na hano ukora ki na hano shiraho wakoresa amani konkani hatuwaza kuba kwataraho twatanese na headmaster turengwa aba government bija bareri ishomero bartamamani ya bishomero ry'amari munonga umbigambo umbikorwa na numukurebuka gashakwa Michael Atwakire bare Michael Atwakire ahabwe mbozi nunjejo omakuru agebyemizano emizane 5 niyo kwija kuzanwa ikireki omumpaka eza English Premier League omu arimo muzano gwa Arsenal erukuzana na Brighton, Aston Villa nezana na Chelsea, Manchester United neja kutayira Newcastle hamwe na nemizane ndijo. Arsenal bebembire mpaka za Premier League na batayira Brighton ekireki kandi omuzano gubagwene mwenchezo bwanyuma yo kumara emizano mwenda batakasingirwemo aho basingira emizano mushanjo bakagwa makaze ndijo ebiri baba Brighton omuzano mwenda basingira heshatu yonka bagwa makaze ebiri kandi ndijo yonena bagisingwa nobukirabe kiri kityo Arsenal tekasingirwe Brighton omuzano ya League kwiha season yo mwaka gw'2023 emizano ndijo ekireki Aston Villa nerita na timu ya Chelsea aha Villa Park, Fulham ine West Ham kandi Manchester City ine Nottingham Forest. Empakeze za Premier League zebembirwe timu ya Arsenal nobonero nkaga nabona bakuratirwe Manchester City aha bonera 5 Manchester United irgo muchaka 3 nobonera 5 obweru kwinganisa na Aston Villa irgo muchaka na Liverpool irgo muchaka 5 nobonera 8 rero Chelsea irgo muchamukaga nobonera 5 kare amakuru Agacencwire agongo twabasa kusyaho ekireki kandi abanaga kusyaho nde Elias tugusanyowe ni kwendezo kurara kurungi eshaha zabisha tuzikiro na yeyo beidondolo. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbireba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Ibanda Secondary School n'ishomero ry'abojo erukushangwa Kagongo Division Ibanda Municipality riryahamusingirwe Kereziya kandi ryebemberwa abanyadini aba Brothers of Christian Instruction. Kumbireba musibirege basebona banyabo abakundeba Ibanda Secondary School niyo kuticho program age. Yes, n'ishomero ryabojo kandi mwene ishomerero ryine boss academic excellence and extracurricular activities are the best. Yes. Bine league yaba old boys. Ibanda what? Ibasco league. Ibasco. Bonobo ninjira na bakitende nababo nunjo mu Uganda unashano bajini Ibasco league no bana mbarashiko something like that. Bobi ne league rambwene birebi abiri na kimwe nubwo barabemba ibine finals nubwo barabemba celebrating emyaka nkaga no bukope biryaho bantu omukoro gwaza naenda kwa Manchester unanyeza kubanguruho ano mutakunkwata aho mu studio muza kumureba rabo cyo twera tuzeyo kandi umutwari yo nabana nyene mukoro kugendo misho Ibasco league embogo nicho cyo kunywa chonka echo kubasa kunywa okabachi
abo kwa mwene mbogo ekikore etuberiro muziri sarongora narongo nuba director ningira nabo bar breast abo kwa tine muntu wa complain ningira about ngwe mbogo manya turetire byemero niye kubiyeho manya mbogo ne turiso munda wa manya mbogo etu ndayite tabukire nangobu ngiye futaba ko bonde ne kozi batakusera kachupana siringi 10 ebyasigari wonyo ruhanga nwara manya cyara hatendo karabaroho ekintu cyunjansi ya ruhanga no kworoberebera juro ruhanga katebera jiri 10 otareba otarashamba nazuka koze cyo cya shabato buba utaryetenga taryiba eberagirebyo ko kubukwata novo muntu murungi nambantu bambaje ngo ari umuntu abo muntu murungi konka abantu abingi ntugenda noro muntu nazo maramuzo nambwe nyenda kugira ngo kubashaba nimba shaba abwabite nebya ngo every Sunday abantu ngumwe mbizu seberagira 10 akabantu eberagiyo tuba kubumanya bene mbuzaho umuntu nataho ko wanje nambuze biragira 10 nobumanye takubumanya umwana ari aho muto nabo cyo mwisi abantu biragira 10 now in Dubai bari abantu baka kwatebera juru no bya kwa mbi convenience ngarero no Dubai ataro or Dubai mwabanya Uganda imukumanya na akanda arona New Dubai tumukira kuza yabwe sente zanyu so or Dubai eriyetara binji mpiamera kandi bitura konka nobody akwasa kuchukora bachetegera mwana mutaba jango otakwa tacho murtabasa kuchirira na harbaru tibakutera ngombe ebire bimpereze byona timpurire ngombe fohu abakwa bakuchukrosi ngorguto bine ahiba kuraba abantu bahamanye tariyo boda neji tantariyo mwene baguruzo mpira gwapi pitches rumoneze ku delivering ebyo kuri food you just order food online nabo cyo okoro berebera joro echo tachikora aho tastama aho temerao echo tachirya you can imagine obusinje nkobwe you know aho tarabaho don't do this eberajiro kubyoro aho tataho mudoka shazi tichi muchinge muti aho mutarabaho. Can you imagine? Let me confess tindebere police namuti mwanyo police wa Dubai kwakusha kimba burize nkabarum konkati binemero tina indebere police na mahanda ebyapa mbigira don't exceed tayo na humps tayo hump don't exceed nkaga aha abukamwe ziriya motoka mbavuge motoka zamani za speed biri nkaga mwana nakuvuga speed biri nkaga umutima garuka Uganda yogumurye kishani Dubai wanetegereza konkejo burumonta inela na hine lens 10 eza bibiri eza ezigana kinana atimwe bakakakasare zedeze motoka zabakaba gambeza ba ezaba Santana ezaba nangogo mukama witu Dickson ezaba kawa hatezo zine emotoka zirya hatezo zine side yazo kakakakakaka nena taza hole nendizo yitu azahone yabane ni abahatu barwa mahonari warwa mabomba heruka kuri so tokubasa kuzo murene tariya itu tukura birajuru even here we are not supposed to eat the studio no mu theater muna chai no mu studio ikigambo kiri arwije ngo ne ya umuntu eza futamwa at Bridget kanani kwenda kandi ndia so mwendo okoro berebera juro nico ndebere kuriya